Kada se najveći ratnik sjevera susreo s engleskim kraljem na livadi natopljenoj krvlju, doba vikinških osvajanja umrlo je u jednom jedinom rujnom danu. 25. rujna 1066. Toplo jesensko jutro na livadama Yorkshira, 11 km istočno od grada Yorka. Rijeka Derwent vijuga lijena i spora kroz zelena polja, još uvijek vlažna od jutarnje rose. Preko tih polja, razbacani u labavim grupama duž obje obale, tisuće vikinga odmaraju se na suncu. Nisu zabrinuti zbog bitke. Veći dio oklopa ostavili su na dugim brodovima usidrenim 24 km nizvodno u Rikalu. Zašto bi im trebao? York se predao. Engleska vojska razbijena je kod Fulforda prije 5 dana. Taoci se skupljaju, osvajanje Engleske je počelo. A ovi ratnici, Norvežani, Flamanci, Škoti i odmetnici Englezi, zaslužili su trenutak spokoja. Njihov kralj, Harold Hardrada, sjedi među njima. Ima 50 godina, div od čovjeka, legenda čak i među legendama. 3 desetljeća je osvajao od Karigrada do Norveške. Nikada nije izgubio bitku. Vjeruje da će Engleska biti njegova, baš kao što je vjerovao da će se Kijev i Bizant i pola sjevernog svijeta saviti pred njim. Svi su to i učinili, ali na horizontu, jedva vidljiva kroz treperenje vrućine u podne, pojavljuje se tamna masa na južnoj cesti. Raste. Najprije zabrinutost izviđača, potom uzbuna. Zatim nešto blisko teroru. To nije trebalo biti moguće. Engleska vojska bila je na jugu, čuvajući od invazijske flote vojvode Williama od Normandije. Kralj Harold Godwinson nije mogao marširati 320 km za 5 dana. Nijedna vojska nije mogla, ali učinio je. I sada, spuštajući se na Stamford Bridge s bijesom izdanog kralja i kraljevstva koje se bori za opstanak, Harold Godwinson dovodi punu moć saksonske Engleske da se sruši na najvećeg vikinškog ratnika koji je ikada živio. Ono što se dogodi u sljedeća 4 sata odlučit će hoće li Engleska postati nordijsko kraljevstvo ili će doba vikinga zauvijek završiti. Brodovi zmajevi vratili su se, ali ovaj put neće otploviti kući. Ovo je priča o bici koja je zatvorila sjeverna vrata. Prije nego krenemo na ovo putovanje u jedno od najzaboravljenijih i najbrutalnijih poglavlja sjeverne Europe, moram vas nešto pitati. Odakle gledate? Ostavite svoju lokaciju u komentarima. A ako ste prvi put na našem kanalu, pretplatite se sada. Jer ono što ćete čuti je priča koju kronike jedva bilježe, ali sjećanje nikada nije dopustilo da nestane. Godine 1066. Engleska je stajala na raskrižju sudbine. Kralj Edvard Ispovjednik umro je u siječnju bez jasnog nasljednika. I u roku od nekoliko sati vitan engleski savjet plemića izabrao je Harolda Godwinsona, moćnog grofa od Wessexa, za kralja. Krunisan je već sljedećeg dana. Harold nije bio kraljevske krvi, ali bio je najveći engleski general, dokazani vođa, i čovjek koji je izazivao strah i poštovanje diljem kraljevstva. Ali 3 čovjeka vjerovala su da bi Engleska trebala biti njihova. U Normandiji vojvoda William okupljao je invazijsku flotu, tvrdeći da mu je Edward prije godina obećao prijestolje i da je sam Harold dao zakletvu da će podržati tu tvrdnju. U Norveškoj kralj Harold Hardrada, Harold nemilosrdni, Harold tvrdi vladar, vidio je priliku u kaosu, a u Flandriji, njegujući 15 godina gorčine i progonstva, Tostig Godwinson, Haroldov vlastiti brat, kovao je osvetu. Tostig je bio grof od Northumbrije do prethodne godine, kada su se sjeverni lordovi digli u ustanak protiv njegove brutalne vladavine. Harold, kao grof i kraljev savjetnik, bio je prisiljen birati između svog brata i građanskog rata. Izabrao je Englesku. Tostig je bio lišen titule i prognan. Ta izdaja postala je obsesija. Tostig će imati svoju osvetu. Iako mora pozvati vukove da progutaju vlastito kraljevstvo, neka bude. U proljeće 1066. Tostig je otplovio u Norvešku s prijedlogom za Harolda Hardradu. Engleska je ranjiva. Njezin novi kralj uzurpator je bez kraljevske krvi.
Polovica plemstva ga mrzi. Northumbria, obećao je Tostig, dići će se u ustanak čim se pojavi pravi pretendent. Sve što Harold treba učiniti jest dovesti svoju vojsku. Za Harolda Hardradu to je bilo neodoljivo. Bio je posljednji od velikih vikinških osvajača, čovjek čiji je život poput mita. Kao tinejdžer borio se u bici kod Stiklestada, gdje je pao njegov polubrat, kralj Olaf Sveti. Ranjen i prognan, Harold je pobjegao na istok na dvor Jaroslava Mudrog u Kijevu, zatim na jug u Karigrad, gdje je postao zapovjednik Varjaške garde, elitnih vikinških ratnika Bizantskog cara. Uništio je arapske pirate, borio se na Siciliji i Bugarskoj i nagomilao bogatstvo u zlatu. Kad se vratio u Skandinaviju 1440-ih, zauzeo je norveški prijestolje ratom i lukavstvom. Sada, s 50 godina, imao je jednu preostalu ambiciju. Englesku, zemlju koju su njegovi preci osvojili i naselili stoljećima prije. Zemlju gdje je Knut Veliki nekada vladao carstvom Sjevernog mora. Harold Hardrada vidio je sebe kao Knutova nasljednika. Tostigova ponuda bila je izgovor koji mu je trebao. U ljeto 1066. Harold je skupio najveću invazijsku flotu koju je Norveška lansirala u jednoj generaciji. 300 dugih brodova, možda i više. Između 10 i 15 tisuća ratnika, njegovi norveški veterani, plaćenici iz cijele Skandinavije i Tostigovi prognani engleski sljedbenici. Ratni brodovi Zmajevi okupili su se u fjordovima. A kada su vjetrovi postali povoljni početkom rujna, isplovili su. Flota se kretala na jug duž škotske obale, pljačkajući usput, skupljajući zalihe i pojačanja. Do sredine rujna armada je ušla u estuarij Humbera i skrenula niz rijeku prema Yorku, drevnom vikinškom gradu Jorviku, dijelu starog Danelava. Dugi brodovi usidreni su u Rikalu, 16 km južno od grada, i vojska se iskrcala. York je bio jedan od velikih engleskih gradova, drugi samo nakon Londona. Da bi ga dosegao, Harold je morao poraziti sjeverne grofove. 20. rujna 3 km južno od Yorka, u selu Fulford, sjeverna vojska susrela je osvajače. Edwin, grof od Mercije, i Morcar, grof od Northumbrije, mladi ljudi, ambiciozni ali neiskusni, zapovjedali su možda s 3 do 5 tisuća vojnika. Rasporedili su se duž močvara pored rijeke, nadajući se da će teren otupiti vikinške brojeve. Nije. Haroldovi ljudi zgnječili su ih. Bitka je bila divlja i kratka. 100 engleskih mrtvih začepile su močvaru. Edwin i Morcar pobjegli su na sjever s preživjelima. York, bez obrane, otvorio je vrata. Grad je pristao osigurati taoce i zalihe. Harold je zahtijevao više. Formalnu predaju i podršku sjevernih lordova za njegovo pravo na engleski prijestolje. Sastanak je zakazan za 25. rujna na Stamford Bridgeu, prijelaznoj točki 11 km istočno od Yorka, gdje je stara rimska cesta prelazila Derwent. Taoci će biti isporučeni tamo. Harold i Tostig, samouvjereni i pobjedonosni, poveli su svoju vojsku na most i čekali. Vjerovali su da imaju tjedne, možda mjesece, prije nego što kralj Harold može odgovoriti. Engleski kralj bio je na jugu. Njegova vojska i flota čuvale su kanal od vojvode Williama. Nitko nije mogao marširati vojsku 320 km kroz srednjovjekovnu Englesku za manje od tjedan dana. Bilo je nemoguće. Harold Godwinson učinio je to za 4,5 dana. Kada je Haroldu u London stigla vijest da je njegov brat izvršio invaziju s kraljem Norveške, da je York pao i da je sjever izgubljen, engleski kralj suočio se s nemogućim izborom. Ostati na jugu i čuvati od Williama ili marširati na sjever i spasiti svoje kraljevstvo od Vikinga. Nije mogao oboje. Izabrao je sjever. Harold je okupio svakog ratnika kojeg je mogao pozvati iz južnih okruga. Svoje osobne huskarle, profesionalne elitne ratnike koji su činili jezgru saksonskih vojski, i Fyrd, milicijske levije iz gradova i imanja. Možda 5 do 7 tisuća ljudi ukupno, premda procjene variraju.
Nije dovoljno da se suprotstavi Haroldovoj hordi, ali morat će biti dovoljno. I tada je marširao 320 km kroz srce Engleske. Krajem rujna, kada su jesenske kiše pretvorile ceste u blato, tjerao ih je nemilosrdno 30, 40, 50 km dnevno. Marširali su kroz noć. Napustili su vagone opskrbe. Zaostali su ostavljeni. Harold je slao jahače naprijed da pozovu sjeverni Fird, lokalne milicije koje su preživjele Fulford da ga sretnu na cesti. Nijedna srednjovjekovna vojska nikada se nije kretala ovako. Huskarli su bili ratnici odgojeni za izdržljivost. Ljudi koji su mogli marširati u prsnim oklopima satima i još uvijek mahati ratnom sjekirom. Ali čak su i oni bili testirani. Ljudi su padali. Konji su hramali. Ipak, Harold ih je tjerao naprijed jer je znao istinu. Brzina je bila jedina prednost koju je imao. Ako da Haroldu vremena da utvrdi York, da skupi više sjeverne podrške, da se ukopa i čeka saveznike, Engleska je gotova. Harold je trebao udariti Vikinge prije nego što su znali da dolazi. U noći 24. rujna, Haroldova predstraža stigla je u Tadcaster, 14 km jugozapadno od Yorka. Izviđači su jahali naprijed u tamu. Vratili su se sa zadivljujućom vijesti. Vikingška vojska nije u Yorku. Ona je na Stamford Bridgeu, razbacana preko livada na obje strane rijeke, mnogi bez oklopa čekajući da prime taoce. Nisu imali pojma da je Harold na dnevnom hodu od njih. Harold je izdao naredbe. Vojska će se kretati u zoru tiho brzo. Ti uzet će staru rimsku cestu ravno do Stamford Bridgea i pasti na Norvežane kao božji gnjev. Ako mogu stići do mosta prije nego što se Vikinzi formiraju, ako ih mogu uhvatiti podijeljene rijekom, nespremne i bez oklopa, možda će pobijediti. Bio je to očajnički potezan, ali to je bila jedina prilika koju je Engleska imala. U predvečernoj tami 25. rujna, engleska vojska počela se kretati. Jutro je toplo, gotovo neugodno toplo za kraj rujna. Haroldovi ljudi su raspoloženi. Neki love ribu u Derventu, drugi spavaju u livadnoj travi. Stotine drugih okupljene su u labavim grupama. Razgovaraju, kockaju se, poliraju oružje više iz navike nego iz potrebe. Najbolji ratnici sjevera, veterani 10 ratova, osvajači gradova od Bizanta do Dublina. Ostavili su veći dio oklopa na brodovima. Zašto nositi prsni oklop na dan poput ovog? Taoci će stići, uvjeti će biti riješeni. Uskoro će marširati na London, a kralj Harold, gdje god bio, savit će koljeno ili umrijeti. Sam Harold Hardrada sjedi sa svojim jarlovima i Tostigom raspravljajući o podjeli Engleske jednom kada je njihova. Veliki kralj je u dobroj formi, smije se, ekspanzivan, već planira sljedeću kampanju. Možda će uzeti Merciju za sebe, dati Northumbriju Tostigu i prisiliti južnjake u vazalstvo. Možda će otploviti na jug i spaliti London kao što su njegovi preci spalili Pariz. Tostig je oprezniji. Zna da njegov brat Harold Godwinson nije čovjek koji popušta. Ali Tostig je vidio vikingšku vojsku kako satire Fulford i uvjerava sebe da čak ni Harold ne može stvoriti čuda. Južna vojska je 320 km daleko. Dok Harold skupi svoje snage i maršira na sjever, York će biti neosvojiv. Tada dolaze izviđači. Isprva su izvještaji zbunjujući. Velike snage približavaju se sa zapada na Yorkskoj cesti. Engleske zastave. Mogu li biti taoci koji dolaze rano s pratnjom? Ali brojke su pogrešne, previše, daleko previše. I tada kroz treperenje vrućine. Istina postaje vidljiva. Vojska. Golema vojska, bojni standardi vijore. Zmaj Wessexa na čelu. Nepogrešiva figura kralja Harolda Godwinsona na konju jaše na čelu 1000 ratnika u oklopima. Nevjerica. Zatim kaos. Harold Hardrada je na nogama, viče naredbe. Rogovi trube preko livada. Ljudi trče po oružje. Oni na zapadnoj obali strani bližoj Yorku počinju formirati zid štitova. Očajnička linija da kupi vrijeme. Ali polovica vojske, možda više,
je na istočnoj obali preko rijeke. Jedini način da ih dosegnu je preko uskog drvenog mosta koji premošćuje Derwent. Vikinzi su uhvaćeni podijeljeni, nespremni, bez oklopa. Sve što zapovjednik strahuje. A Harold Godwinson, koji je upravo marširao 320 km za 4 dana, ne oklijeva. Ne čeka da odmori svoje ljude, ne pregovara niti nudi uvjete. Napada. Englezi dolaze kao poplava. Haroldovi huskarli, najbolja pješadija u Europi, zaključani štit do štita, krećući se brzim hodom koji prelazi u trčanje dok zatvaraju udaljenost. Iza njih, Fird, farmeri i gradski ljudi. Manje oklopa, manje obuke, ali jednako ljuti i jednako očajni. Vikinzi na zapadnoj obali, možda 2000, možda manje, formiraju krpani zid štitova preko ceste. Dobri su ratnici, disciplinirani čak i u panici, ali nisu spremni. Neki imaju mačeve, ali bez kaciga. Drugi imaju štitove, ali bez prsnih oklopa. Čvrsto staju i pripremaju se. Engleska linija udara u njih kao čekić u staklo. Zvuk je užasan. Pucanje štita o štit, vrisak metala o drvo, gunđanje i povici ljudi koji pokušavaju ubiti i ne biti ubijeni. Engleski huskarli tjeraju naprijed s bijesom rođenim iz 5-dnevnog marša i znanja da njihovo kraljevstvo ovisi o ovome. Nisu ovdje da se okršavaju. Ovdje su da unište. Vikingška linija drži se minute, možda 10, možda 20. Ljudi umiru u gužvi, zgnječeni ili izbodeni ili jednostavno pregaženi. Englezi guraju i guraju, preklapajući štitove, sjekire se dižu i padaju, mačevi probadaju nisko u noge i trbuh. Vikinzi ustupaju korak po korak, krvare, umiru, ali kupuju vrijeme, jer preko mosta na istočnoj obali Harold Hardrada pokušava spasiti svoju vojsku. Reže naredbe, šalje glasnike, organizira drugi zid štitova na dalekoj strani rijeke. Ako može držati most, ako može usmjeriti Engleze u tu usku točku suženja, njegovi ratnici mogu prijeći natrag u malim grupama. Reformirati se kontranapad. Pobjeđivao je bitke iz gorih pozicija. On je Harold Hardrada. Ne gubi. Ali prvo, netko mora držati most. Zapadni zid štitova puca. Ne razbija se odjednom. Cijepa se. Ljudi se odvajaju. Trče prema mostu. Englezi jure naprijed, sjeckajući za ostale. Jureći bježeće Vikinge prema rijeci. Put postaje stratište. Tijela se gomilaju u travi. Preživjeli trče prema drvenim daskama Stamford Bridgea, očajnički pokušavaju dosegnuti drugu stranu. I tada jedan čovjek prestaje trčati. Njegovo ime je izgubljeno u povijesti. Kronike ga nazivaju divom, Norvežaninom ili možda Dancem. Ratnik goleme veličine i snage. Postavlja se u centar mosta, uski drveni raspon jedva dovoljno širok za 3 čovjeka u grudima. Iza njega njegovi suborci bježe preko na istočnu obalu. Pred njim cijela engleska vojska nosi dvoručnu sjekiru. Prvi engleski ratnici stižu do mosta i vide ga kako stoji tamo sam, blokirajući put. Oklijevaju na trenutak, samo trenutak, pokušavajući shvatiti ludilo onoga što vide. Jedan čovjek protiv vojske. Zatim napadaju. Prvi čovjek koji ga doseže umire u mlazu krvi. Sjekira mu sječe kroz štit i u prsa. Drugi se tetura natrag, noga gotovo odrezana u koljenu. Treći pokušava pojuriti ispod zamaha i dobiva jaki udarac sjekire preko lica. Most je uzak. Samo 2 ili 3 Engleza mogu se boriti s njim odjednom i div zna kako to iskoristiti. Čvrsto staje na drvene daske i drži. Minute prolaze. Div se bori s preciznošću cjeloživotne obuke i bijesom čovjeka koji zna da je već mrtav. Engleski ratnici padaju u rijeku. Krv klizi po drvetu. Razbijeni štitovi gomilaju se do njegovih nogu. Ne umara se, ne povlači se. Ubija i ubija i ubija. Iza njega na istočnoj obali Haroldova vojska se formira. Štitovi se zaključavaju, ratnici navlače prsne oklope, sjekire i mačevi se distribuiraju. Sam veliki kralj oprema se. Njegov osobni barjak, pustošitelj zemlje,
Zastrašujući standard koji je viorio nad 10 bojnih polja, podiže se. Odgoda koju usamljeni ratnik kupuje mogla bi biti razlika između poraza i opstanka. Harold Godwinson promatra sa zapadne obale i odmah razumije što se događa. Svaka minuta koju se most drži je minuta da se Vikinzi pripreme. Viče naredbe. Više ljudi baca se na diva. Dolaze po njega s kopljima pokušavajući ga držati na odstojanju. Dolaze s mačevima pokušavajući prokrasti se unutar njegove garde. Dolaze u parovima, u trojkama, koordinirani udari. Ubija ih sve. 10 minuta, možda više. 40 Engleza mrtvih ili ranjenih, a most još uvijek drži jedan čovjek. To je djelo o kojem će se pjevati stoljećima. Ali u ovom trenutku, to je taktička noćna mora za Harolda. Ne može si ovo priuštiti. Ne može dopustiti da njegov zamah umre na drvenom mostu dok Vikinzi skupljaju snagu. Zatim, prema legendi, engleski vojnik pronalazi bačvu ili mali čamac, pluta ispod mosta i zabija koplje odozdo kroz praznine u daskama. Oštrica se zabija u slabine diva. Te tura konačno i pada. Englezi se slijevu preko. Na istočnoj obali Haroldova vojska je spremna. Ne potpuno. Mnogi još uvijek nemaju oklop, a zbunjenost iznenadnog napada zadržava se, ali formirani su. Zid štitova, dubok i čvrst, proteže se preko livade od obale rijeke do linije drveća. Možda 5 do 7 tisuća ratnika. Vrhunac skandinavskih ratnika stoji spreman susresti Engleze. Harold Hardrada je u centru, uzdižući se nad svojim ljudima, njegova velika ratna sjekira u ruci. Uz njega je Tostig Godwinson, sada u oklopu, sumornog lica, znajući da je ovo bitka koja odlučuje sve. Oko njih su jarlovi i prvaci, ljudi koji su pratili Harolda od Bizanta do Norveške, koji ga nikada nisu vidjeli poraženog. Pustošitelj zemlje vije se iznad njih, barjak koji nikada nije pao u bitci. A preko mosta, još uvijek prelazeći na istočnu obalu u koloni koja se čini beskonačnom, dolazi engleska vojska. Harold Godwinson je sada s njima, njegov zmaj Veseksa barjak sjajan u popodnevnom suncu. Njegovi huskarli formiraju vlastiti zid štitova da odražavaju Vikinge. Na trenutak dvije vojske stoje 46 metara jedna od druge, gledajući se preko livade. Braća se suočavaju s braćom. Englezi koji su slijedili Tostiga suočavaju se s Englezima lojalnim Haroldu. Nordici koji su osvojili pola svijeta suočavaju se sa Saksonima koji brane svoju domovinu. Zatim rogovi zatrube i sudare se. Ovo nije kaotični juriš mosta. Ovo je profesionalno, brutalno, metodično ubijanje. Zidovi štitova se susreću sa zvukom poput stabala koja padaju. Prednji redovi se zaključavaju, štitovi se preklapaju i guranje počinje. Ljudi u drugom i trećem redu probadaju koplja preko ramena onih ispred. Sjekire se dižu i padaju, tražeći praznine, izložena vrata, nezaštićena bedra. Vikinzi su veći u prosjeku, bolje opremljeni s prsnim oklopima i kacigama. Englezi imaju zamah i bijes ljudi koji su marširali 320 km da budu ovdje. Dva zida mlijevu jedni druge, nitko ne ustupa. Ratnici u prednjem redu umiru i zamjenjuju ih oni iza. Minute se rastežu u sat. Livada odzvanja urlanjem tisuća ljudi koji vrište ratne povike, bojne naredbe, molitve, psovke. Trava je skliska od krvi. Ranjeni puze ili su pregaženi. Linije jure naprijed natrag, noge po noge nikada ne pucaju, ali uvijek testiraju. Harold Hardrada bori se na čelu. Njegova veličina i vještina dopuštaju mu da dominira nad ratnicima oko sebe. Njegova sjekira se diže i pada, svaki zamah ubija ili sakati. Englezi pokušavaju koncentrirati svoje najbolje ratnike protiv njega. Huskarli guraju naprijed da se sukobe s legendarnim kraljem. On ih sječe. Neko vrijeme čini se da norveška sekcija linije zapravo gura Engleze natrag. Da Haroldova prisutnost okreće plimu. Zatim ga strijela hvata u grlo. Izvještaji se razlikuju o tome kako se to točno dogodilo.
Neki kažu da je to bio sretni hitac iz dubine engleskih redova, strijela puštena visoko, koja je lukovala dolje u gužvu. I drugi kažu da je Harold Godwinson naredio svojim strijelcima da se koncentriraju na norveškog kralja posebno, da ignoriraju sve druge mete i jednostavno ispune zrak iznad Harolda Hardrade strijelama dok jedna ne pronađe svoj cilj. Kako god se dogodilo, rezultat je isti. Kralj Norveške, najveći ratnik svoje generacije, čovjek koji je osvajao od Crnog mora do Sjevernog Atlantika, pada sa strelom kroz dušnik. Ne umire odmah. Tetura, pokušavajući izvući strijelu, gušeći se vlastitom krvlju. Njegovi huskarli zatvaraju se oko njega, pokušavajući ga zaštititi, odvući ga natrag. Ali u gužvi zida štitova nema natrag. Postoji samo sljedeći čovjek koji pokušava te ubiti. Harold Hardrada pada na koljena, a zatim na lice. Pustošitelj zemlje, barjak koji nikada nije pao, naginje se i pada. Na trenutak norveška linija oklijeva. Zbunjenost se širi kroz redove. Njihov kralj je pao. Standard je otišao. Što da rade? Zatim Tostig Godwinson korača naprijed. Podiže pustošitelja zemlje, diže ga visoko i viče vojsci da drži. On nije kralj, nije general Haroldovog kalibra, ali je Godwinson. I nije došao ovako daleko da se preda svom bratu. Vikinzi se skupljaju oko njega. Zid štitova drži. Harold Godwinson s engleske strane vidi svog brata preko masakra. Prema legendi šalje glasnika pod zastavom primirja. Poruka je jednostavna. Tostig može imati mir, može imati svoje grofovstvo natrag, biti vraćen u Northumbriju, dočekan kući. Turiuni sve što mora učiniti jest predati se. Napustiti polje, pustiti Norvežane. Tostigov odgovor, ako se uopće dogodio, je prkosan. Što će moj saveznik Harold Hardrada primiti? Glasnikov odgovor. 7 stopa engleske zemlje ili više ako je viši od drugih ljudi. Tostig odbija. Bitka se nastavlja. Ali nešto se promijenilo. S Haroldom mrtvim, norveška vojska počinje pucati. Različiti jarlovi zapovjedaju različitim dijelovima linije i nisu koordinirani. Neki žele povući se na brodove. Drugi vjeruju da još mogu pobijediti ako se dovoljno bore. Jedinstvo koje je Haroldova prisutnost pružala, nestalo je. Englezi to osjećaju. Harold ulaže svoje pričuve. Svježi ratnici koji su čekali ovaj trenutak. Pritisak se povećava. Vikingška linija počinje savijati. I tada s jugoistoka, niz cestu iz Rikala gdje su dugi brodovi usidreni, pojavljuje se nova snaga. Eystein Ore, jedan od Haroldovih najvjernijih zapovjednika, čuvao je brodove s trećinom vojske. Kad ga je stigla vijest o engleskom napadu, prisilno je marširao svoje ljude prema Stamford Bridgeu. Ratnici trče u punom oklopu u popodnevnoj vrućini. Očajnički pokušavaju spasiti svoje suborce. Stižu u bitku iscrpljeni, dahtajući, neki padaju od toplinskog udara. Ali oni su svježi borci i, što je još važnije, potpuno su oklopljeni. Eystein ih formira u klin i udara u englesku boku. Na trenutak bitka se naginje. Engleska linija se savija, prijeti pucanjem. Ovi pridošlice bore se s bijesom koji graniči s ludilom. Vrišteći, sjeckajući, tjeraju naprijed bez ikakve misli na obranu. Sage će to nazvati Oreova oluja, posljednji očajnički nalet vikinškog bijesa. Ali ih je premalo i već su iscrpljeni. Englezi, koji su se borili satima, nekako nalaze snagu da ih sretnu. Harold šalje svoje preostale huskarle protiv Eysteinova klina. Borba je okrutna. Obračun iz blizine. Ljudi su previše umorni da pravilno podignu štitove. Jednostavno mašu oružjem jedni na druge dok netko ne padne. Eystein umire u okršaju, njegov posljednji napad otupljen i slomljen. Pojačanja koja su trčala miljama u oklopu da spase svog kralja, samo da ga pronađu već mrtvog, počinju padati. Neki doslovno padaju od iscrpljenosti, drugi puštaju i bježe. A s Eysteinovom smrću
Posljednji organizirani vikingški otpor umire s njim. Norveški zid štitova se dezintegrira. Ne povlači se u dobrom redu. Razbija se. Ratnici bacaju oružje i bježe. Neki bježe na sjever prema močvarama. Drugi trče na istok pokušavajući dosegnuti brodove u Rikalu. Većina se jednostavno raspršuje u svakom smjeru, napuštajući svoje zakletve, svoje suborce, svog mrtvog kralja, misleći samo na opstanak. Englezi gone kao vukovi. Ovo je strašan proračun srednjovjekovnog ratovanja. Više ljudi umire u bijegu nego u bitci. Čovjek koji stoji u zidu štitova ima priliku. Čovjek koji trči s leđima izloženim nema nijednu. Fird koji je držan u pričuvi pušten je. Gone bježeće vikinge preko livada i u šume sjeckajući ih stotinama. Masakr se širi miljama, tijela začepljuju Dervent. Ceste su prepune odbačenog oružja i oklopa. Tostig Godwinson umire negdje u kaosu. Izvori nisu jasni je li pao boreći se u zidu štitova, nakon svog odbijanja da se preda, ili je bio sasječen u bijegu. U svakom slučaju, Haroldov brat, čovjek koji je pozvao ovu invaziju, koji je doveo bijes Norveške na Englesku, umire na engleskom tlu, daleko od grofovstva koje je pokušao povratiti. Neki vikinzi uspijevaju stići natrag do brodova u Rikalu. Penju se na duge brodove i pokušavaju pobjeći niz rijeku. Harold bi ih mogao goniti, spaliti flotu, osigurati potpuno uništenje, ali njegovi ljudi su iscrpljeni. Marširali su 320 km i borili se 4 sata u jesenskoj vrućini. Fizički su nesposobni za još jednu bitku. Harold pušta preživjele da odu. Od 300 dugih brodova, možda 24 uspijevaju vratiti se u Norvešku. Od 10 do 15 tisuća ratnika koji su izvršili invaziju na Englesku, možda se nekoliko stotina vraća. Harold Hardrada je mrtav. Tostig je mrtav, Eystein Ore je mrtav. Većina norveškog plemstva leži razbacana preko livada Yorkshira. Tišina nakon bitke uvijek je čudna. Livade Stamford Bridgea, tako glasne vrisnicima i ratnim povicima tek sat prije, sada drže samo vjetar i stenjanje umirućih. Rijeka teče zamagljena krvlju. Lešine leže u hrpama gdje su se zidovi štitova susreli. Englezi i Norvežani, Saksonci i Danci, isprepleteni zajedno u travi. Harold Godwinson hoda po polju tražeći tijelo svog brata. Kada ga pronađe, izvori kažu da stoji nad Tostigom u tišini. Nema zapisanih riječi, nema dramatičnih završnih govora. Samo kralj i brat koji ga je izdao, ponovno ujedinjeni u smrti. Pobjeda je potpuna. Posljednja velika vikingška invazija Engleske uništena je. Sjeverna vrata su zatvorena. Doba koje je počelo s Lindisfarneom 793. godine, kada su se brodovi Zmajevi prvi put spustili na engleske obale, završava ovdje, na ovoj livadi, 1166. godine. Harold daje naredbe da se engleski mrtvi sahrane s počašću. Vikinzi su ostavljeni gdje su pali. Godinama nakon, putnici će izvještavati da vide kosti u poljima oko Stamford Bridgea. Skeletne ostatke ljudi koji su pokušali osvojiti Englesku i umrli zbog toga. Kralj ostaje u Yorku 4 dana, primajući obnovljenu predaju grada, odmarajući svoju iscrpljenu vojsku. Osvojio je jednu od najpotpunijih vojnih pobjeda u engleskoj povijesti, protiv nemogućih izgleda, kroz brzinu i bijes i taktičku briljantnost. Uništio je invazijske snage dvostruko veće od njegovih. Ali nema vremena za slavlje. 1. listopada, samo 6 dana nakon Stamford Bridgea, stiže glasnik s juga. Vojvoda William od Normandije iskrcao se kod Pevenseja. Normanska invazija je počela. Harold Godwinson, koji je upravo marširao 320 km za 4 dana da se bori u jednoj bitci, sada mora marširati 320 km natrag da se bori u drugoj. Njegova vojska je izmrcvarena, umanjena gubicima i zaostalima. Huskarli koji su držali liniju kod Stamford Bridgea morat će je držati opet. Ovaj put protiv normanske konjice. Za 19 dana na grebenu blizu Hastingsa, kralj Harold suočit će se s vojvodom Williamom.
Borit će se još jednom očajničkom bitkom za opstanak Engleske. I ovaj put, kada strijele padnu, neće se podići opet. Ali to je druga priča. Ove rujanske večeri 1066. godine, dok sunce zalazi nad livadama Stamford Bridgea, natopljenim krvlju, Harold Godwinson stoji pobjedonosan. Vikinzi su slomljeni, sjever je spašen. Za jedan kratak, sjajni trenutak, Engleska pripada svom saksonskom kralju. Brodovi zmajevi neće se vratiti.